Phinde ngikhethe inkosi yasebuhleni kwamaNazaretha. Bingelela ehlabisa ukhosi namakhosi asezulwini. Nabafundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi bamakhosazana nebandla lonke ngegama lonyazi. Amen. Ngibonga kufika kulomuzi wengcwele wasezulwini. Kulezi insuku inkosi yasezulwini namabandla wonke awanike baba basemuzini wengcwele itabeni umhlangano iKenani. Amen. Ngicela ukukhonga ingilosi ngishabelelo sika 208 ngicela ingilosi yasezulwini bangipha izwi lilodwa phakathi kwabantwana bakhe linokuphila. Tabani
ingilosini yesabata kungaqedi isihlawulelo sasezulwini. Amen. Bakhonze bahle basezulwini. Sisesabatini engcele yasezulwini mayibonke seManazaretha. Nje lapha nginethemba ukuthi wonke umuntu lapha usitabeni ingcele yaseKhenani mayibonke seManazaretha. Ushembe uthi womthanda ngaso sonke isikhathi ngenhliziyo yakho nangothando lwakho mayibonke seManazaretha. Nje lapha abantwana bakhe basezulwini uthatha amehlo asemoyeni. Uthatha nikhidiyo yakho nomoya wakho nothando lwakho ulibeke etabeni engcele emhlangano eKhenani. Amen. Ukube lapha akulula abantwana bakhe basezulwini. Asihlale silindile njengokusho kwenkosi yaManazaretha ulinde lesibusiso sisiduze manje phakathi nenyanga mayibonke seManazaretha. Sasondela nje umnikazi useKhenani nje lezo kunje uyasondela nje kuyahlisa umhlangano wakhe uya emuzini wengcele waseKhenani lazi waba khona. Ngithi kwamasabata adlula la ngihamba khona la ngangidlula khona. Ngithi nje useKhenani nje uyophenya incwadi yomunye ngamunye abona ukuthi wenzile umsebenzi wakho kulezi insuku zonke inyanga ezisithupha kusuka kuJuly noma kusuka kuJanuary sisafika kuJanuary namhlanje. Omunye uphethe incwadi yakhe. Le ncwadi lena iphethe ifundo yakho ukuthi ufundiwa kingaphi. Usubheka kuthiwa yini uma ubhala khona incwadi kuthiwa bathi yana nanifundile. Abantu bafunde ngabathula nje. Khona incwadi le uthi uma uzobhala bayibeka la usubuka ama-question. Ubuza wona ukuthi ufundiwe lokho wafunda lokho. Uma kunje uphendula uthi umunye uphethe incwadi yakhe yama-question njengula useKhenani mayibonke seManazaretha. Kusasa uzobe namhlanje amama uzobe awaphenya awabheke incwadi ngamunye nje kugcwele iKhenani kugcwele nasemakhaya mayibonke seManazaretha. Kodwa uzophenya incwadi ngamunye abuka ukuthi wenzile noma usekhona noma usuphumile. Lokho kwalekhaya akuyona into elula eManazaretha mayibonke seManazaretha. Ushembe uthi ungadedi kimi. Khona incwadi engake ngifunda lapha inkosi langapha masikoti inkosi yaManazaretha. Ithi esimhlanganweni uthi kwakumhlangana ngaso kwaJuly noma umhlangano wakuphi noma phakathi kweunyaka. Uthi uma ifika emhlanganeni uthi yabona amaNazaretha ebusuku uthi yabona mhlawumbe sibonakalisa uthi yabona amaNazaretha wonke aqinile uthakile wonke amaNazaretha abadotshwa nabumgcotshwa wonke umuntu usuthakile. Uthi yahlupheka kakhulu umoyeni inkosi yaManazaretha ithi labantu ngizobakhipha kanjani labantu ngoba sikuthakile bonke. Ithi lencwadi uma ngibheka ithi inkosi yaManazaretha ibisiya yakabanga kakhulu yajula uthi isajula nje ibisiyabona uShembe ishotha lencwadi ibisiya wabona uShembe wabona uShembe uthi uShembe abese athi kuye wabona labantu nje basudakeni nje bangcolile bonke. Uthi waqala kube asondela uShembe athi usondela ukuyobakhipha uthakele uthi bathi wasondela duze kwabo bahleka bayemuva bangena kakhulu bacela kakhulu ukudlangela. Umuntu wasondela kubamba uyedwa lodwa wabamba amadu wabudala kancane ubuye uthakele. Uthi yamhlupha kakhulu le ndaba. Uthi maNazaretha nje silapha nje sisuneke uShembe ukusikhumbula ngoba kukhena udakene uthi ngoba ngena sona wonke laba bantu kodwa sinye nje sona sabo
uthi singe Jesu thabo amanga lokhuluma izinto singakufanele uthi baba ngenasibono lesipelo nje kodwa isono sabo bayamanga uthi abantu aboyeka ukukhuluma izinto singafanele Yesu mhlangano kaJulayi kaJanuwari nje kufanele inhliziyo yakho ibambe ukungakhuluma into ingayazi mayibonke samaNazaretha ukhelo babelele kushembe nje usitabele nje uyofuna mina nawe uyasineka kodwa singahlehli singena udakeni la ukhona umsini wakho wazi ukungcono wena njula mhlambe wakwazi ukube ninembeza nokuvala ubusaba khona bakhona phambili kwashembe nje abazubala babugodi ushembe ngathi uduze naye kanti ukude kakhulu naye awukuduze naye awuzubona hayi mina ngangikhona eKhanani hayi mina ngangihleli phambili ukuthi ubaba ngiyakubona kanti awukude kakhulu kunalabo bantu awumhlamba unabo mhlambe nje ulapho duze kakhulu mshebe maboko samaNazaretha angithi ukuthi mina ujawulele kube ungayi futhi ngeke sihamba sonke lisiya eKhanani itaba ingagcwala iphinda abantu bahlele emuva ngokuthusela indawo phela kukhona abanye abantu basalayo babheke imizi kaShembe nje lapha nje sibheke imizi kaShembe maboko samaNazaretha ngeke sihamba sonke phela kukhona abantu abasalayo Hadile kabela masabata ngikula ngathi ngafika kwelinye ithempeli ngesabatha kodwa ngazi mhlawumbe uhambe kodwa uleke isikhiya igegeni ngesabatha hawu umuntu lapha ethempelini ngesabatha bahambe bonke inekhaya lethempeli bahambe bonke akuyedwa sena akukho noyedwa sala ethempelini noma nezingilosi mayibonke samaNazaretha ukhele uyiNazaretha khala unovalo khala uvalweni njalo ungayijwayeli yasezulwini ungayijwayeli khala usaba njalo mayibonke samaNazaretha kuze kusipheli bethu zakho hlala njalo wena uvalo usabe ukuthi ngabe ngihamba kahle noma khona la ngisala khona noma khona iphambuka khona khona incwadi sifunda ngiyayifunda njalo vele ifanele lezi incwadi ngizocela lapha kaJoel incwadi kaJoel 1:1 cela kumfunda le ncwadi umunye uzokuphendela incwadi yabaLevi 23:1 Joel 1:1 umunye asibhekela incwadi yabaLevi 23:1 ngoba nje sibuya nje leliviki leli nje lenkusabatho namhlanje ngiyanethemba ukuthi kwakunephasika phakathi mayibonke samaNazaretha ngoba siba sitabeni nje basephasikini iphasika selazithi nayilolele sasekulona noma usekhaya kufanele wazi ukuthi usephasikini mayibonke samaNazaretha lolo suku lephasika kufanele ulwazi ngalesikhathi ukhumbule enhliziyo yakho ukuthi siba siphasikini uNazaretha wakho nawe uguqe uthandaze uthi Nkosi nami ngikhumbule mayibonke samaNazaretha Joel, why call you Tola? We Tola. Joel, why? It's like this one. Fana betuzi khona zothola. Why Tola? Yeah, awufundele mfowethu. Izwi likaThixo ebeli uJoel. Izwi likaThixo lapha kuJoel. Indodana kaPhethuweli. Yebo. Izwani lokhu nina badala. Izwani lokhu nina badala. Nilalele nina nonke enihlezi ezweni. Nilalela nina nonke enihlezi ezweni. Pho bekukhona lokho emhleni yenu. Pho kwakukhona yini lokho emhleni yenu na? Lokho emhleni oyihlo benu na. Nasemhleni yabeyihlo bethu kwakukhona yini lokho? Tshelani abantwana benu la. Tshelani abantwana benu ngakho. Nabantwana benu mabatshele. Batshela abantwana babo nabo. Nabantwana babo mabatshele. Isizukulwane esilandelayo. Okushiweyo isikhonyana kudliwe izinkungu. Nkosi kusisi.
kwakukhona yini lokhu sikubonako emhleni yabobaba nokhokho nomkhulu? Yikhona indaba bebayihamba noma babagcina kwifunda yaseSinai lapha eBhayibhelini, noma babazi ukuthi ikhona noma bacabanga ukuthi mhlawumbe ngane kwayo? Njengophindisela entabeni engcwele yaseKhenani namhlanje kwayathalana, angisakhulumi ngentambama kodwa kuzobe njani. Nalapha efanele isakhona umnikazi athi ngibuyele emzini wasekuhleni abantu kuzobe kusukunyathalana. Wonke umuntu ukhona lapha, wambethe ingumhlophe nongambethe ingumhlophe. Nabafundisi bamabandla bakhona, nabanye amabandla bakhona, namakhosi akhona, akekho umuntu ungekho lapha. Kwakukhona yini emhleni yabobaba nabokhokho nomkhulu? Yithi incwadi itelela abantwana bethu, batshela abantwana angazi batshela kanjani ngoba hey baphunyuka bagijima ninyawo phela ngaphandle. Umuntu ayesotweni uvuma semncane asingene uvuma kulawulwa, ukwamkele kulawulwa, uma fika lathi naye wakwazi kulawula ngasakwamkele. Umuntu asesotweni athi khona niyakhona. Naku ushebe kodwa ufuna inkandla. Lo mntwana onjalo ufuna inkandla, ufuna ubusiso, ufuna umsebenzi, ufuna kube aphatha nasemsebenzini, kodwa ngafuna ukuba ushebe. Uzokuthola kanjani lokho ungeke ushebe? Uzokuthola kanjani? Ubani uphethe lezi zinto uzifunayo uma kungayena ushebe? Abafundi lezi ngoba sibuye ePhasikini, fanele sazi ukuthi yini leyo lePhasika, yini? Singaduki eBaNazaretha, singaduki, singaphumi endleleni kaShembe, singaphumi umthethweni kaShembe. Mayibo usamaNazaretha, umthetho kaNkulunkulu munye, umthetho kaShembe awugugugugugi, uhlala winjalo, awutshintshwa uzuthola kuze kukhula izulu umhlaba njengencwadi kaJesu isho kanjalo, kodwa lokhu ngeke kukhula kuhlala kukhona. Levi 23 verse 1. uJehova washo kuMose wathi, yisho kwabaka-Israyeli uthi kubo, imihlangano kaJehova enaya kuyimema ibe imikhosi eyingcwele, le imihlangano yami. Kosetshenzwa izinsuku eziyisithupha, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lokuphumula. Sesimkhosini kaJehova, sesimhlangane nomkhulu wasezulwini namhlanje. Mayibo usamaNazaretha. Yebo, qhubeka. Umkhosi oyingcwele, ningasebenzi umsebenzi ngalo. Uyisabatha likaJehova ezindlini zonke zenu. Le imihlangano kaJehova, umkhosi oyingcwele enaya kuyimema ngezikhathi zayo. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa kuyiPhasika. Ngenyanga yokuqala ngesuku lika-14 kuyiPhasika intambama. Ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga umhlangano wesinkwa esingavutshelwa. Usubusisi. Amen. Angithi sikhona ukuthi hayi ngiyenzela abantwana ngoba ingane ngibenzela abantwana isinkwa, uzukhokha na ufaka emlonyeni. Khona labo bantwana abanika lesinkwa lesi, bona isibusisa abasifuni yini? Labo bantwana nje ukuthi wena wenzela esikolweni ngoba baye esikolweni, awuthi ungayenzela isinkwa uthatha namaqanda, ufaka namaqanda ufaka lapha la ungawathi kunyaka emhlangano uthi wenzela abantwana, bona abasidingi nesibusiso. Ubani uzofundisa umntwana ukuthi ungakwenzi lokho ngoba kumhlangana? Abe yena atshela abanye ukuthi mina angikho isinkwa, angikho amaqanda, angikho inyama yenkukhu, noma hamba abangane bakhe ngoba sisinyangeni nomhlangano. Kuyena ofundisa abanye abantwana. Engani safundisa ukuthi khona kuLoto, futhi babenza kuLoto amaNazaretha abahle kuLoto. KuLoto uthenga imizimiti, uthenga bathi lokwaba lo icheese ne bathi cheese uyigrayida kahle ufaka lapha bread akilo kwakho nesmate ufaka imnandi cheese iLoto uyidla uzokuthi futhi itiye ngento imnandi. Mayibo usamaNazaretha. Hayi isinkwa. Okay, ulinde isinkwa sekudusa manje, ulinde inyama yenkukhu ungayidli. Ngisho komakhalane wakho ungathi hayi bazothini uma ngingadli.
utshele ukuthi umakhelwane ukuthi hayi sileke nomhlangano isipha sisike nekuba sike afuthi musokuhamba ukhe yonke indawo eNazaretha isithande ngoba ushembe wasifundisa mayibosa amaNazaretha yini uhamba ukhe yonke indawo wena lesitsha ukhela kuzona zigele bani noma bafakwa kukhe unjani izolo nethanga isindawo ubona ihlobo bakufuyile ngishizinto asibushiwe zihamba nje izitsha uma kukhiwa nje sibekwe izitsha uyibona nje bakhatha bafaka ukudla kathi hayi sawasha imathe enja ifika ikhotha athatha uyafika lapha kuwasha bese akuphakela kunika ngoba wazi lokho ukhe wena uma iNazaretha sithande eNazaretha usithande uyithande uhlele izinto zakho emzenzayo nalo uhamba khona ungahambi nje ungabe nje ngade into ngesimshumayele ekuthuthukeni kwabe nomkhuhlane wavela endaweni ethile sasenza umthandazo uma safika khona hayi uyabona lapha ekhaya khona into siyenza ishe bangazange ayisho ukuthi asiyenze khona into manje siyagijima kakhulu thina sishiye umthetho kaShembe emuva sigijima phambili futhi akukhethi ukuthi ugutshiwe noma ungakanani kodwa umuntu nje khona into usuke uyenze uphuma umthetho kaShembe nje sigijima kakhulu enyangeni sigijima kakhulu enyangeni ubani uShembe siwakhulula ukuthi sivumelekile kwenyangeni uma iNazaretha yonke izinto uzubika kuShembe noma ungagula noma unomoya yini njalo uduka kuShembe uyibika ubese ugijima uyobuza lapha abesathi uthwaza wena kufanele uthwaze bese wagijima ushiya uShembe ungamtsheli ukumtshela uyothwaza ukuthi ngizobuya ngihlambuluka yindawo ngathola basho kanjani hey baba bafowethu beshumayeli ngisuka khona uShumayeli na ngisuka khona kodwa uqaphela izinto uma uShumayeli futhi uthola inzima kakhulu mabose amaNazaretha ngoba wena ufuna ukugada yonke into fika kwenye nawo uthi uShumayeli akangisho ukuthi hayi umuntu akayachaza umuntu noma athi amakhulongo usubuya hlambuluka kwasho bani noma mhlambe nje mhlangano njengile ukuthenela mhlambe ushiko ukuthenana ngingekho mina ngasi kungabe ngiphika ngoba ngasi angangekho kwasho nini ubaba uthi hamba uyochaza ubuye uzohlambuluka ungayange nakuye uyobika akusho uShembe ukuthi hey le ndaba yakho wena hamba uyochaza maybe usemaNazaretha ungasenzeli wena uma ukhuluma uShembe ukhulumile uShembe akakutshela ukuthi basa umlilo ngeSabatha wenza ukuthi ungathawa ngithi iSabatha kusho umnikazi mayibona amaNazaretha ungamphikisi ungathi futhi masho kumunye isilayini sobika abesathi hey Tembe hamba basa umlilo wenza 1 2 3 ngeSabatha uwena umuva kwamuzwini uthi hayi baba sikukhulile ukuthi basa umlilo cha akakhulayo khulile mina kuphela futhi le Sabatha hayi wonke abaSabatha mayibona amaNazaretha yini sihlula unxele amaNazaretha lezi nsuku sikuzona manje silinde angeke umuntu ungalindile awufuna incwadi amazwi ahlakaniphile 4 verse 23 angeke umuntu ulindile unilesibusiso mayibona amaNazaretha silinde igulinde sisubile Yesu wasebenza la usebenza khona awukhulekile bakuhlukumeza abantu zakwenu usebenza nawo mhlawumbe le promotion awuyithole umsebenzi yena usebenza khona ubala iminyaka mhlawumbe umholo wakho awuqaqile abanye bahola usebenza isinyeni elodwa kodwa wena wakumholo uhlala njalo ngiyathole phasi lindela lento Jesu mhlanganeni mayibona amaNazaretha uShembe ikhumbule lapho le ndawo nje lapho nje awuke umsiza le ukhatheka lefilo yini into ibuphileyo siyisikhathi ibopha njengoba nakile abakini njengomhlangano kwanikela unikela abakini mayibona amaNazaretha uyabanikelela bonke abahamba bengezwani umndenini baqabele benzani wena nje uNazaretha bonke beza kuwe bafuna ukuphila wathola amazwi ahlakaniphile 23 verse amazwi ahlakaniphile 4 verse 23 yeah
linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke linda inhliziyo yakho ngaphezu kokulinda konke ngokuba kuyo ukhona umthombo wokuphila ukuba kuyo kukhona umthombo wokuphila susa kuwe ukuphambuka komlomo kubeka lokuphambuka kwezindebe zakho udedise kuwe lokho amehlo akho makabheke phambili nezinkomo zakho maziqonde phambi kwakho yebo qaphela ukuhamba konyawo lwakho ukuze zonke izindlela zakho ziqiniswe izindlela zakho zonke zizinhle ungaphambuki ungaphambuki nasekukunene nakwesokhohlo susa unyawo lwakho ebubini ndodana yami yebo qaphela ekuhlakanipheni kwami yebo uyibeke indlebe yakho ekuqondeni yebo ukuze uyigcine ingqondo nezindebe zakho zikulonde ukwazi Nkosibusisi amen silindile ngeke ungalindile nabantwana abanindile ngoba sebavula isikole ngithi nivule inkolweni batwana hayi manje abangavuli khona bangayi esikolweni nathula nje nivulile isikolweni angithi linda kupasa abangapasanga ungapheli moya uzopasa nawe ungapheli moya uphele ithemba lingapheli ithemba kuwe funda nawe uzobe njengabanye khona la umsebenzi abangayitholi uhamba amakete enza yonke into uthola umsebenzi uthi uma ufika mhlawumbe la uqasha khona waqasha abanye usale wena cela ushambe ukuthi kwenze njani ubuza nasemndeni mhlawumbe kabuza ushembe kanankinga kinga esemndeni wakini awunakinga nje usabatini nje uzophuma uhamba abanikelelile nje kumhlangano nje uthi nako ukudla nidle emhlanganweni la nikhona into eninqwele yaseKhenani unako banikelela ukuthi ngicela ningalambi emhlanganweni nami nginani la nikhona mayiboko samaNazaretha baziswa banakiwe Jisi lapha amaNazaretha sisele kusuhlubisa la sisushweleze dishwele sikhumbule mayiboko samaNazaretha emizini siphuma kuyona uma uhleli emuzini la uhleli khona abazali bakho enza izinto ezifanele wenze noma ukhela ngamanzi noma enza into ehoteli lakho hayi ibaleli lo muzi wabazali bakho uma ufuna ukwenza la khuluma nabo kuqala cela kubo ungasenzeli izinto abangasazi bakubona nje wenza kwazi awubona la ibaleli awazi ukuthi wenzani ungakuyiphi ihlonipho uyihlonele ukuthi wakhona noma ngakhona noma kuyiphi izinga noma isitaba kodwa yonke into qula kuye kuqala mayiboko samaNazaretha sesikulindele ngathi kusele isonto iyodwa noma amabili la uzokhangeza wonke umuntu ayelo kwabamnikazi abe angayinisha umuntu wonke umuntu ungabeka ibumhlophe noma wehambatanga noma umfundisi waliphi ibandla noma unkosi unganake kuyisha amakhosi angamthanda ushembe isha amakhosi angamthanda ushembe amakhosi bokuqala kufanele bathanda ushembe kuze abantu abaphethe bamthanda ushembe mayiboko samaNazaretha ngoba khona incwadi ngiyifunda lapha le ncwadi lekhathikizimi yamaNazaretha ngiyayithanda le ncwadi angathi kufisa ingaproduce le ncwadi ibiningi umuntu weNazaretha ayiphatha le ncwadi ngoba inokuphila phakathi le ncwadi inombuzo ibuzayo ukuthi nje kuthiwa asiphinde lokho nalokho nalokho abantu abangakholwa bazitshela ubani le ncwadi iphendule yabo ithi amakhosi ababafundisi basizulwini abaqhashi kube balawula abantu abangabeki ngomhlophe ukuthi lapha kulelizwe akwenziwe lokho nalokho yibo nabafundisi balabo bantu mayiboko samaNazaretha khoma ungamthanda ushembe uyinkosi yesizwe uzowenza njani labantu ukukhola kwale khaya eMaNazaretha simbukeni ushembe
Simbonga inhliziyo futhi umthando ushembe mhlawuhlekele emuva ungapheli ithemba noma wenzani ingayenzeki kodwa buza lapha kwakho khona isihlahla sosilwandle khona isihlahla esesilwandle akithi ngiqhamuka khona ulwandle mina le mnyakati elwandle amanzi akubuza leduze ibeke inyawo nje mhlawumbe uma kushaya kagasi bese amanzi angena enyaweni kule isihlahla lapha lo umsundu bazaza abantu nawazi umsundu uke wawubheka kodwa la umini khona ukuthi uphila kanjani khona ke wona ezinye izinto noma isihlahla sinake uthi beka phezulu beka phansi phila kanjani isihlahla isitutwana noma ihamba uyibheka ukuthi yaphi babona nje kunevola nje wazizenza lotutwana lingangalethi insuku zihamba zigawula utshani lo zugawula amapisi zithuthela emgodini fundisi lefana uyibheka tuthele tutwana nesithuthele ziyabula yini siyemgudini zilungiselela kusasa ukuthi umenze ingaphumi ingakwazi ukuphuma phandle lo tshaki lo uzolokhu udla kwayo mayibona samaNazaretha umsundu-ke umsundu-ke uma kushaya umoya amagatsha abo aya le kuya le uma sishanyela kube kuhle bekudeni ibisisibutha yonke idudu yiza la leni likhona uma ubheka ubona kanjani kungcolile la kodwa le ishanyela ibutha manje nathi eMaNazaretha kufanele uma uhlala uphile umuntu sibheke la kuqala wela kuwe la mhlawumbe izinto saba ziphumelele kungcolile la ushanyelile ekudeni la kungcolile abake noma nathi khona abantu bahamba kabi abanye bahamba ngengozi abanye bahamba ngezwana emndenini abanye bahamba ngokubulawa abanye namathuna wawaziwa bonke la umoya eNazaretha beza kuwe mayibona samaNazaretha babona ukuthi wena uduze ushembe wena uzobakhulula futhi silunga kanjani izinto uma wena ungakwenzi ungabanikileleli nawo abadoda abakhona abashumayela ushembe akababhekanga kuhlubisa nabakhokheli nabaphathi bamakhosazana akababekelanga ukuhlubisa khona umsebenzi abekeni bona ukuthi wena uneduze khona encwadi la ikhuluma ngoMose lekhuluma uMose ukuthi uMose wahleli bayisisiko nomkhwakhe bakhe kwabamnandi abesusuka uMose wahlala lapha abantu bafolela yena baya kuMose umkhwakhe wamqaka le ukuthi kungani abantu bonke baya kuMose abesiwabuza mntanami kwenze njani bonke abantu beza kuwe kusuke ekuseni kuza kushonela beza kuwe uthi uMose hayi laba beza kimi ukuzubuza kimi ukuze mina ngikwazi ukubaluleka umthetho sizulwini nikubaluleka inkinga zabo nikubaqondisa ukuthi kufanele benza lokho abesathi hayi lokhu kwenza kungaphezulu kwamandla akho umncane wena ngoba wenza umsebenzi omkhulu nje bashumayela babeke lithi njalo abahlobisi nje bahleli ukuthi yonke into nje kuJanuwari nje hamba uphile angazi noma ngabuza umshumayeli ngangimbuza kodwa uma ngambuza ukuthi khona bafika nje kuJanuwari bazofuna ukuthi nje kuJanuwari yini kufanele uyenze naloko kufanele yenze njani nakumkhokheli mhlawumbe akukho uyedwa nje wasondela kodwa babheli lapha wona uma kufanele ukuhlangana phetha amathikiti alingana nale Bhayibheli ya uma wahlangana nale amathikiti yabangasekho bamemezela ukuthi abantu abathengela amathikiti abangasekho abahambe manje akithi bayothenga amathekisi kodwa akabuzanga akaphila kumkhokheli akaphila kumshumayeli nje abantu abangaka ifuna ukuthenga amathekisi fanele ngenze njani tolelule kumshumayeli nakumkhokheli mayibona samaNazaretha ubisuma bathengela amathekisi lawa ekuhlele ingcwaba angaka ubisuhlangana nami njengoba ngaza nomkhambe noma uma ngagqokile bangazi uma ngigqokile ukuthi ayo umdoda ngithike amathekisi ngiwayesekosini umfanele ngenze njani uzobuza mina manje kuhle awuphethe wena eThempeleni awunayo umphathi wakho nje eThempeleni uzobuza mina ngithole kuhleni uzongibuza ukuthi ngenze njani amathekisi wathengile ngizokuphendula ngithini mina hamba nawe enkosini wanikela ngithi wathengile manje ngenze njani
ngoba lamathikithi wathingeni kufanele wazi nomunye ngamunye ubaziyo ukuthi wahamba kanjani maboko samaNazaretha ngoba umnikelo yabo ayifani ayilingene khona ingane zaphukumayo umnikelo wabo uwodwa ubalile khona incwadi idayisa umfundisi Ntombela uyithenga le ncwadi uyibheke ikutshele ukuthi wena unikela kanje unikela uhamba kwenkosi unikela kanje umuntu washona ngokugula noma emnithi unikela kanje abantu ababulala omunye umuntu wahamba kanje umuntu wabulawa wenye abantu unikela kanje ibhaliwe la uzokuthola kanjani uma ungayi kumshumayeli nokumkhokheli uma sihlezi la sibanga la singabheki laba bantu ungathi manje hayi babekiwe khona into babekele yona kube bakwazi ukuyihlanganeza kimi nakuwe mayiboko samaNazaretha sondela kubo batwana bakwasisuleni silinde isibusiso wonke umuntu angeke ungalindela isibusiso asisiphatheni kahle silinde kahle umsindo ungabeki kumakhaya wethu la sihlala khona noma kukhona uqabana ubaba nomama wona nabantwana ikhisa umoya wehla umoya uthi shebe inkhumbule ngilinde kuza kuphela umhlangano mayiboko samaNazaretha ngisho makhelwane wami uthanda singadlula eNdiya masuma lenyanga yabo umhlangano bapheka bendane baphaka kumaseka baphaka bayenza lepahla le banika balanya ukuthi bafolela yini bophaka banikwe nguye ukugqoka banikwe nguye ukwambata banika wamaIndiya thina senzi angithi uJanuwari lo siya kuFebruary ngithi uma idlula February siyaphi sizungama nazakanini sabatshela abantu abangabantu umhlaba sawutshela kodwa ukuthi khona isimo samaNazaretha siyatshela kanjani uma sibatshela kanjani akithi kufanele ube ikhisimusi umzini ushamba ngakazathi ningawenzi ikhisimusi lemizini yenu angazakusho uma ungayange la khona ushambe ayisa ikhisimusi ufundisa mina nawe nomunye umzini wakho ube khona ukwenzayo wenze ikhisimusi yini wajithimisa lekhisimusi lokuboshwa kaJohakini hayi balungisela abanye imali babona kuJanuwari nje kusenamali iphile kuDisemba bagekhisimusi ekaJohakini isiboshwa sesibabhiloni leyi la kamathi lena akanamali isho thenanyana thisi into yelemnanda akayenzi khisimusi lihlila sisulele ukuzalwa kwaShembe lokuzalwa kwaJesu mayiboko samaNazaretha sizukwenza sisibatshela kanjani abantu abangabeki ngomhlobo uma singayenzi thina emzini wabo singayenzi ama-president uma kuphela kuthiwa hey sabahlangane ethempeleni ngeSabatha noma ngeSonto kwenziwa ikhisimusi lamaNazaretha kumele ungakholwa azobuka ukuthi senzani batona bakwasisubeni isikhathi sincane nje abashumayeli nabakhokheli baphethe unzima nje kuJanuwari ngoba nje ubaba eza kulelizwi leli uza lapha manje mayiboko samaNazaretha uma phuma ezikuhleli nje uza lapha sisuka lethemba lethu izo uze kuthukeni manje akufanele sihlale phansi kanti sisukuma sinyakaza njengoba memezela abashumayeli wagalela wenzani okusimangeni akho isibusiso siyamlandela umnikazi waso mayiboko samaNazaretha uma unganikeli ungaqawuthi wena uzothola isibusiso kunikela usibanibani uma shembe umbono kufanele wazi ukuthi wayenzani wena khona isetanyana wayiposa yokufika kwaShembe kulelizwe singarelax sibheke umkhokheli nabashumayeli sibheke abagcotshwa hayi abagcotshwa ake sivuka thina sisukuma siyibandla ukuthi senzani njengoba uShembe senzani sibe sithathele report sitshela abaphathi bethu bakwazi ukwamukela bakubuke bese sibabonga bathi inkosi libusise mayiboko samaNazaretha hayi angasho umshumayeli indawo ifika ngihamba ngihlangana lena hayi umshumayeli angasho umoya kumshumayeli naye hayi bafundisa abangasho hayi kodwa wazi wena ukuthi uShembe uyazi ulinde kunikela makushimishumayeli nomfundisi nomvangeli ngathi nomkhokheli wena kodwa wazi ukuthi uShembe uyazi bosapho ungafanele ithupe zisihlanu kulezi zishumi isibani sakho sihlala singenalutho batwana bahlosizwe siyabonga kulomuzi nami kufika ebandla lengaka
batwana bakhe basesuleni asikho la wabona umolana thatha engqondo uma ungangazi uyeKhenane nawe sitshela ukuthi nami ngisikhona eKhenane mebe usamanazareth uma uyahla nje uzokuthi uyahla nini ngoba siyakhuluma kunezinto ezikhulumayo manje ukuthi hayi bayahla siqhubeka abamba noma sikhuluma kokwazi noma sikhuluma sikhathibani ngalesi nawe ucakathola nje imikwanyana ucakathola ujabula uthi umhlangano nje ungena endleleni uye emzini wengcelo wasekuhleni mebe usamanazareth uma ngivula ngayisekuthuthukena ngingathumela ingane ngoba ngibona amandla ngilapho batwana bathathu lapho kana bagibela into ngabusa amabhasini bathi 550 isingile manje uma si4 ngisebenza ngiyithatha imali yathi kungcono mina ngingayi kushiya ukuthi vumelana abantwana bezakini mabose amanazareta ngisithi bantwana hambani bahamba bayekheli basokheli bayeKhenani basika eKhenani babuye nami uma manje ngiwathola kufanele ngiyovana ngiyafisa manje ayazi futhi manje awuvuma awuyi ngithatha yakho ungakhuleka imali uyiphethe ungayi bantwana bafasiswe ishabonga ngibonga kufika la ngithi nala ngizofika mhlawumbe kulenge esikhiyegedini hayi nikhona mina zathi inkosi ngibusise kube kuhle impela nje singalibali kodwa ikhona into engiphatha kahle badonto benkosi ukushumayela umkhokheli ngiyahamba mina u23 noma kumhlangano khona ngihamba indawo sinike manje ngithola isikhathi lenge egedini endlini ya 23 hawu akukho umuntu hayi sidake sihlala kancane sahlala ngabona ayikho ndaba sidlula siyakwenye indawo hawu masathola kwenda usawukhona ukhona 23 kuyinyanga nyako umunye 23 ngafika lapha kuleke sikhiye hawu kwenze njani nakufundini ngihamba nginyonyoba nganyonyoba kufundini ngifuna ukubona ukuthi kuqala umsebenzi kaSevisa wenza nganyonyoba nakufundini thatha inkosikazi awuke futhi nokungena endaweni ethile asapha yena emotweni hamba athi uma kufika hawu kukhiwe awukho futhini angazi ngikhokheli ngoba mhlawumbe ngitsheliwe mina ngangeke ukuthi uma kuJanuwari kuJulayi imhlangano ayikho lethi ngesinye question futhi ngizwa ngibuza kubaba mina ukuthi ngizothola ithuba ikhosazana ezakeni awubuzela kubaba ukuthi u14 noJanuwari no23 no25 laba basela abanalo ilungelo yini yokubathandaza ethempelini yini umnikazi uphendula ushego waphendula ukuthi hayi bayake ngishinge bakhululile abangangeni kuniphatha kabi mina lo kakhulu ngoba ngingatholi mina eanza ukuthi vele uma ku25 enganazikho 24 la nje sigcwele singaka abomama abangaka u14 abayi ku14 leli langa lelo ngoba igilozi yisuke yenze njani uma ungeke u14 23 25 sizwenzani ngeSabatha ngoba iSabatha yesiKhenani umbuzo wami lo uma kuthiwa awukho lezi konzo lezi iSabatha sizwenzani asikho umpheni wonke umsebenzi kaShembe uManazareth maba usamanazareth masuku kupheni wonke singasenzeli kwethu akusho umnikazi ukuthi lokho ningasakwenzi sisiyeke Nkosi kusinuze Nkosi kusukuqa kwabani isishayelelo 211 Thina inkosi